Kidkot ka Nyotrap Integrated Territorial Organization hito haka katway tarik unay tung arhajar arpuar kilalit ban IT ka kaipod haulat ka jela Meghalaya u Satyapal Malik halor ki kam ki beyadei bat kilay tali ki Autonomous District Council ADC haka jela. Habayakran mak kinong pathay kubor hadian ka jingya kendu bat ulat ka jela u Presiden ka hito sengkemi udan bok lang dekhar ulayatho bakaseng lengba ka kaipod kalakar padi ulat ke jela Meghalaya pa unthong no daki administrator ki banpet ya ki kam ki beyadei bat ka platengka ki lai teli ki district council khanang ba onla ban IT ya ka audit report jong ki snem ki beladep syak office jong ka controller and auditor general kari India ya ka ba omshim lala ban penbiang da ki district council nado usnem arhajar khatsan hadu usnem arhajar arpo Ipa untuk tempat ba mengenai tangsian ila pan gawe ga RTI habaya dai bat ka SRWP scheme jong ga jela Meghalaya beroi te kumban suka ban pensai yu pat ba unum ya sa isku undum ba yusnem jong ga arpo we lamun ki MLA ki ba tadap pendon kami kan ka scheme te ka ba song pelapat halor bangilap ya kan ka MLA scheme kalong ba habaya dai bangi pan ya kan ka website link bat ke geotag ke don berdor batar halor ki MLA scheme kane kamdan hapo NRGS kadon kane ka kini ki that audit party hendrai kat ke MLA scheme kamdan tengi na kaliang bejongi ni kentu ya ka sarkar jela ba kala dai na ban khot special cabinet meeting habai dai kane nang ban penwan no ban pensandor ban pendi link ba ke website link bagi egi scheme kiba don kami kiba ke egi beri ban apply ban upload duri kita jong SRPW scheme kabaki sna lane kabaki sna hadian ban kabala de sna kunju thek kumalong ka po NRGA te ya kane ka ar keluar san paulak jong ar pu wei kat kum ka bala de bangni jong ka milem la de te sokowei ru ngidau bat kabang ya don kam hi na kaliang kajong ka sarkari kadai ban pelaj no ya kani scheme ko ba arpo kanang ba kim dei raban pendon kam ya kani ka scheme manile election lani ban kan ba election ka MLA scheme namar kani ka bisa kadai ka jong paj ba te kumban su pej habiya dei ba ka second July jong wailat mi biki hangne ke su ai rimak be yet tu submit habang ipan ya kan ka lada ulah de drone em ya kata ka bisa arklor san ulah hangni su ka yet tu submit kajong penyat ke bathok be submit under process kajong met baru under process jong rinik ton ru kadang yet tu submit kaba I thamula bat kaba I jokor ba kiwi MD kila loidep kebele bat kini ki lai songut kidang pending hato kene ka pisa jong MLA scheme kan dei ka pisa ka ban ya kanwas election kata ka dei ka jingkeli nakaliang beseng te lada kam dei kum ta subha palaj no khnang ba kipat ba kibla ya jai ab ikut scheme kibla ndak khnang ginyo no bat lada ka sarkar ka yai minthi bat ka yai snap jar ban release no ka scheme jong patla ka kumbung ni sa chumbor ka sarkar na ka pors ko porling ba ka haiko ngimban sengi haptiat sesien kumbung ni ban ki haka lanjung motion hakaju hakane kuntir ni sale kunju man buat kenang pajak punyo eko hok lada kibla debro ka arhajar arpuar kebala debro ke arpuar dei napo muklang konstituensi penursla soyong betarung kerak mau karyasan jiran listening mau hati setengah saipung bat clear nang karaliang nartiang songsak silsilah Fulbari Dadanggere Dalu Rajabala Sokpot Salmanpara Mahendraganj Ampati Bat Risu Belpara Taki bawai kiwi
kadai di adu arpo way amount sanction kadai 136.25 crore amount kabala sanction kabala release kadai 128 kabadang sa kadai 8.